Guys, tuh yang bawa Tiger itu subscriber gue ternyata. Tadi gue disapanya. Oh my god, gue disapa subscriber lagi. Ini dia orangnya yang pakai helm Tribu de Chihuahua itu. Makasih ya bang, udah subscribe channel Inul Motovlog. Anjir balapan. Geblek anjir. Ngebut-ngebutan anjay. Anjir gua kena limiter terus. Waduh, abangnya kabur lagi. Ya oke, mungkin sekian aja vlognya. Makasih buat subscriber gue. Ya gue udah malas lagi ngejarnya. Dia malah kabur abangnya. Oke, bye. See you on the next my video. Tetap hati-hati di jalan. Dan ya, makasih banyak buat yang udah like, comment, share, and subscribe channel gue Inul Motovlog. See you and bye-bye.